sada su nepoznate okolnosti po kojima se dogodilo ovo ubojstvo. U tijeku je kriminalistička istraga. Ko preuzima slučaj? To je ona. Osim toga, mislim, vi ste pobjedili, svaka čast, ali ja sam zahtijevan tretman koji meni pripada, ne? Ima čekaj. Odi ga preti. Ajde idemo, čovjek. Dajte, pustite mi, šta je vam? Ovaj zadatak koji si preuzela je opasan i vrlo važan. Važno je znati razlikovati loše i dobre ljude. Još jednom se pretraži. A ako ne nađeš, morat ćemo učiniti nešto drugo. Pazi na svaki gest i svaku riječ. A nisam ja doktor. Ali jedna poslastičarka učinila je da to postane dobar put za mene. Kako je ovo moguće? Isto mesto, dva pravca. Savjetovala sam. Jedan na jednu, drugi na drugu stranu. Ceo mi se rat sručio među noge. Završilo se. Više ga biti neće. Zašto si me zvao?